Ого, мынакей башталды. Булар кимдер экен? Интересно мне. Садыр Жапаровдун биздикилерби же немистерби деп. Немистерби же свойлорбу? Беркилер эми немистер болот атпайбы? Мына айтканда чында эле. Чын-чындан келгенде немистер болот атты. Кандай дейсиң аны? Башка. Же өзлөрүнүн Кыргызстандын душмандары. Же өзлөрүн чыдап кетип калбайт постторун. Кыргызстандын душмандары да, явно эле душмандар да. Бийлик керек деп. Бийлик керек, кресло керек. Манагы. Булар ошо Жапаровго каршы чыккандын себебичи? Креслосы үчүн өздөрүнүн неме акча чыгып калат да. Конечно. Сактары чыгат, карыздары чыгат, налогтору чыгат, кылмыш иштери чыгат. Ошондой да. Ошон үчүн каршы чыгып атат да Жапаровгочу. Эми ушунчукпай эле берип тынччылык болсун деп кетип калса болот эле да. Ошону айтам да. Ошого. Бакчандар биздикилерби? Биздикилер экен да. Это наши. Алар шүмшүктөр бекинип düşөт да азыр бир жерлердечи. Эптеп бир буруш чыгара албай düşөт. ДНД деген не? Марс. Жақынырақ. Осы что там? Видео доплот пойду. Что там? Ограничение Kırgızistan'da birinci gücü, Kırgızistan'da kalısı olmasın diye. Bazı yol başladı, boşancı hürmetti. Kırgızistan'da kalın sonratalım, teşvik kılıp, yürüyü başlatalım elimizde. Şimdi de bizi kındar ödep durup, provokatlarımıza çarpalım, provokatlarımıza çarpalım. Boşancı sistemden diğer madrasa bekliyor. Bazı boşa, kanatını. Belediyede restoranlar, restoranlar, tiyade, tilek köfte azir, tegadiğini iş var, şu kadar balık, balık. Niye? Var görmeli mi bana? Yakınlık var. Kim istiyordu? Babam istiyordu. Tilek köfte azir, tegadiğini iş var. Yine üstüne çıkıyorlar. Ulan üstüne yine üstüne çıkıyorlar. Тилек токтогузуп молодежь деп кызык молодежь поддержка чыгат деп ойлоп атабы а? Спортсмендер мактуу болот, өзүнчө мотивациясы нужен. Жакта Садырда болчу. Садырда жакта экен. Булар ошо неменеки турбайбы? Hürmetli müşahitlikte, kınaat sizlere gelin izlerine, Kırgızistan, Kırgızistan,
Onlar жақта алды. Ешкім де қылмайды. Бұяқта ешкім жоқ. Жоқ, бұлар ешкім де қылмайды ғой деймін. Бүтелі ба ақшаға сатылғандар да. Барып тұр, бейт даралды. Димаш ол түсіп жатқан кім өзі? Абанов. Бассаң жақын барды. Жақын барғанда мұшташ кетемін азы. Я ғой мұшташ барым. Тараз дәуірім де мен шықай. Қармадым. Бүтелі сатылған адамдар екен да. Böyle Kırgızistan'da Kırgızada leçimi kırmadı. Қамбаев таңы келіп алды ғой. Ha, o şurada жүрüyor. Ya banditler şurada yok hem. Eskiler kaldı hoş geldin. Ne işte? Mikrofon. Hurmatlı Araslanlıklar. Buna 5-ci. Bu yolda gayrı bir koşul. Oktyabırda Biri koşacaktı. Atanbaş'ta жүрüyor. koşu şaylığında banditlerдің күчіменен, ақчаның күчіменен nafısты tartmay durup 90 mandat alam. Endi satып alan teylek tepsi aldığınғы karşı çıkan bu negizgi yaşlar oldu. Hurmatlı Kırgızstanlıklarım, oşu 5-ci oktябрда çıkkanda, oşu günü ümit dedi o yaşları balağız. Leylekten bolat, Batkende. Birovlar aytып атат, түндүктүктө түшүктүк кетирди деп туруп. Кыргыз эч качан бөлүнгөн эмес. Ошол балабыз кайтыш болуп кетти. Мен 1 мүнөттүк аза күтүүгө чакырам. Анда men bolsa şu yaşlar 5 oktябрда salım koşkon. Tilek Toktagaziyev iyini özgürüz. Sebep degende gelecek muğunda. Bak günü men hayatga çıkkanda yaşlar to'g'ri tushunbay. Mına bizden talashib atat deb tur. Men yaşlara qayrilib berdiler. Hech qachon haqiqat adalet deb yurgan adam hech qachon talashmaydi. Biroq yaş menen tajriba qo'shilsa, oşonda önügü bo'ladi. Emne üçün aytat, atanın akılından bersinler, balanın yaşlığından bersinler. Bululu sözdördü, ummatlı yaşlarım tutup yürekler tutup yürüş gerek. Ben bolsam da Tilek Toktagaziyev'im gel sözünde. Саламатсыңарбы? Салам алейкум туғандар. Bizde azыр кичине артта анча тынч болбойт атта, ошол үчүн жана жаңы эле үмүт деген биздин иниске арнап ошого Куран окуп коелу. Аты артта да кичине ызычы болуп атат. Куран менен кичине тынчтайлы. Otto mekandaşlar. Buna 5 günü 5 oktyabr günü çınıdı. Tarihi okuyor. İki drone diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Celalullah'ın okulan Kur'an'ımızdan soğukların ya Allah'ım bizim mekendeşlerimizге bağışladık. Жатқан жерлері жайлы болсын. Үміт деген жігітімізге бағыштадық. Жатқан жері жайлы болсын, иман жолдаш болсын. Мемлекетімізде тыныштық, өнүгүү болсын. Біздің мемлекетіміз жылдан жылға өнүгіп, ең өніккен мемлекетке айлансын. Тыныштық, ақиқаттылық, әділеттілік орнасın. Еліміз еш жаққа барыққа мұқтаж болу, өз мемлекетімізде өніккен өлкөдө жашасын. Амин. Урматтуу туугандар, мына биздин ушу инибиз Үмүт эң акыркы биздин курман болсун. Ушу бийлик менен элдин тирешисинде эң акыркы курман болсун. Ошол үчүн биз азыр элдик бир бийликти орнотуш керекпиз. Элдик өкмөттү орнотуш керекпиз. Эл жөнүндө ойлонгон, элге кызмат